Između 80 i 100 tisuća parova u Hrvatskoj ima problem s neplodnošću. Medicinski potpomognutom oplodnjom u Hrvatskoj se rodi oko 1200 djece, a obavi se oko 7,5 tisuća takvih postupaka. No nisu svi parovi kandidati. Prema hrvatskom zakonu koji je na snazi od 2012. godine, postupci medicinski potpomognute oplodnje namijenjeni su neplodnim parovima, bilo u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici. Potpomognuta oplodnja u Hrvatskoj nije niti opcija za razmatranje homoseksualnim parovima, a zakon je neodređen kada je riječ o ženama koje nemaju partnera. Dio parova iz Hrvatske odlazi u inozemstvo, najčešće Makedoniju ili Češku. S jednom privatnom klinikom iz Makedonije razgovarali smo i mi. Koliko godišnje parova, odnosno žena iz Hrvatske, dolazi kod vas u kliniku? Pa negdje oko 50 parova ili samih samohranih majki. Inače kod vas, znači u kliniku dolaze žene zapravo iz cijele regije i iz nekih drugih dijelova Europe? Da, obične cijele regije. Najčešće iz Srbije, Kosova, Hrvatske, Slovenije, ali dolazi iz Europe, pogotovo gdje je zakon restriktivan. Da, znači u tome je stvar, dakle, znači ono što znamo je da je u Makedoniji zapravo zakon liberalniji nego što je to negdje drugdje. Što to recimo znači? Što je kod vas dozvoljeno, a da negdje drugdje nije? Pa mislim da je možda jedan od najliberalnijih zakona. Posebno ako pričamo o zakonima Europske unije. Jer dozvoljeno su sve donacije jajnih stanica, donacije spermatozoida, donacije embriona. Onda ne postoji ograničenje dobi žena. Znači to je palo na našem Ustavnom sudu, tako da mislim da ne postoji nijedna druga zemlja u Europi gdje je ograničenje, da nema ograničenja. Negdje je to 43, 45, u Češkoj je negdje 49, što se smatra isto da je dosta liberalno, ali kod nas dolaze žene iznad 50 godina. Zato dozvoljena je i posthumna inseminacija, odnosno posthumni BPO, odnosno kod žena gdje je muž ili partner već nije živ, odnosno pred toga da je potpisao suglasnost da može darovati svoje spolne stanice. Shvaćam. Ono što je pisalo u hrvatskim medijima je da žena kod vas zapravo može izabrati kakvu boju očiju će imati, recimo dijete, ten, dakle nekakav izgled. Ne, to je pogrešno protumačeno. Dobro. To je više, ona može birati samo neke osobne karakteristike donora, razumete? Znači, njegove boje očiju ili oboje donatora ako se radi o donaciji embrija, onda može birati visinu, boju očiju, ten, rasu naravno da može birati. To su karakteristike donora. Mi ne znamo čije će karakteristike beba naslijediti. Možda će biti to od majke. Tako da to može birati. Ali naravno ne možemo znati kako će ispasti na kraju beba. Kod vas je zakonom dopušteno zapravo i surogat majčinstvo, je li tako? Da, to je od pred 3-4 godine naš zakon je dozvoljen, ali to je potpuno besplatno i to važi samo za građanine Republike Makedonije. Koliko je to zaživjelo kod vas, koliko ima takvih zabilježenih slučajeva? Pa nema mnogo, za sad imamo nekoliko trudnoća, zato što kriterijumi su veoma strogi i retko ko može, stroži kriteriji su za surogat majke. Isto tako i za ove koji trebaju da uđu u taj protokol. I nemamo još dobar registar žena koji će biti surogat majke. Ali već imamo nekoliko trudnoća i porođaja, tako da to je dobra stvar kod nekih dijagnoza kod žena. Ali naravno ne smije se zloupotrijebiti. Jasno. Zanima me još koliki je postotak uspješnosti kod vas, dakle kada se provode ti postupci medicinske, znači potpomognute oplodnje, koliko na kraju imate uspješnih trudnoća, odnosno rođene djece? Da, kod donacija jajnih stanica i donacije embrija izvanredan je postotak. On je iznad 60-70% od prvog pokušaja. To je zato jer su jajne ćelije mlade, oni su ipak osnova života. Jajna ćelija je osnova, ako je dobra jajna ćelija, onda će i embrij biti dobar. Tako da je
barem 50 do 70% više nego kod ovih konvencionalnih BPO postupaka. Znači imamo izvanredne, čak i kod žena koji su iznad 50 godina. Naravno ako imaju dobru maternicu.